Muigi wa Msambweni kaunti-ini ya Kwale nimarurunganite na kumenereria kambuni imwe ya wenji wa mahiga ma goro moikaine ta titanium mwena uyu, makiuga kambuni ino ndikoretwo igithingatithia uiguithanio uria meranĩire. Na kuona gicigo giki nikionekanite gukorwo na mahiga ma goro, kambuni ino yugite ni gukorwo igithamia muingi na muigana wa 300,000 o hari eka, mbeca iria Aikari maugite ni nini makiria, guku makiuga marenda kurihwo ciringi mirioni 15 niguo metikire guthama na gwetha mugunda kundu kungi. Ukipewa 300,000 kwa eka, wendo ukatafute shamba mahali pengine. Mashamba ni the same price or even more. So hiyo pesa haiwezi nunua shamba na huwezi jenga nyumba mpya ukaseto. Alafu pia gharama ya maisha imepanda sana. Amwe a Aikari aria twaranirie nao matariirie uria arimi angi meriga guthamio migunda-ini yao ni kambuni ino, na kwa ihinda riri miturire yao ikoretwo iri ya kunyaririka, kuona mbeca iria marihirwo itiganire kugura migunda ingi, guku makiuga matihariirie kwiikia irima marona ni ria muro. Leo wengi ni masikini na kampuni inaendelea kutengeneza mabilioni ya pesa. Kwa hivyo hilo jambo hatutaki litokee sehemu ya mafisini. Maugite matingiringithania magetha maria marutaga migunda-ini yao muthia-ini wa mwaka na mbeca iria kambuni iyo iramariha. Riu makiuga hatiri undu ungi mangithogorana na murugamo wao ni mirioni 15 na gutiri undu ungiuka mendie thi wa mbeca icio. Ningepewa hiyo milioni 15, ukiangalia si pesa nyingi na si pesa kidogo, lakini ningepewa hiyo pesa najua nitaenda nikae nijenge nisomeshe watoto, ni ile hiyo pesa nikiwa kwenye starehe. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.